Athi ngiqale sakudlala yajula yahlala mfowethu uyabona sobona umele isizwe lo zokuTikomedia njengamanje nginensizwa kwathi uJejelasi insizwa yaphansi obukwa bathi ngonke cabasha udon makathi nonke sekhona uphuma nje yonke uthi wasoko kubayilika lezo wafasa bathini qhubeka vele ezakini hayi bathi ayiphele uyaphila mfowethu kanjani uyaphila qhawe lesizwe nayi into iqala sakudlala uqale ngale content ngicabanga sihlangane nawo ubuka umzukulu uqala nale content ubuka umzukulu noma ukusaliwe cha kukhona lapho iqala khona ngelilanga wafika uphathela amabhodwe nise stage kwakumzukulu noma usaliwe ukumbuza isibakumela ngiseku eyakho lale eyakho icontent kodwa uyiqala kwayo uqhamuke nayo kuphi kumuphi umcimbi ukumbuza noma uqhamuke ku-kiss before umuntu azanqaba ukusho ukuthi ya siyayibona mfowethu come on ukiss before yakhula mfowethu namhlanje wonke umuntu hayi umaninginikana wesho ithini lento kuwena ithini mawuthi mfowethu wena uyizwa ikanjani ubona wonke umuntu emukela umsebenzi wakho ngale ndlela ngahlulwa ngisho ukubonga ngoba ngathi uyabona ngazi ngaqala ngabiza indlela abantu abakusenga khona phela vele-ke nami cishe mhlawumbe mangabe umlandela nje usuka wami ngisebenza ujabulisa kahle nakhona wawuyintela nje yes ngoba yasuka ngethanda senza i-content nabafana bami-ke le amabhodwe bayithanda abantu kwadlula nokuthi vele ngobeziyikhipha engathi iyalinga kule nto siyenzayo so ngijabula kakhulu ukuba nje izola ndishaya imiliyoni andishaya imiliyoni ingoma ishaya imiliyoni ikade iphazamisekile ingaphumanga ku-YouTube ngesikhathi ofuna ukukhipha ngayo ikhipha isibuye yavela ashaya imiliyoni mfowethu uyenza kanjani lento yamamiliyoni wayidlalela ngamamiliyoni nje ezinye ingane zisola kanjani ngathini mhlawumbe ngokuthi wena mkhuluma ngabe mhlawumbe uqobo ngalezi ikhathi lezi ubona ngathi ukuthi hayi abantu bayilandela loo nto leyo ngoba ngeke ngiqhamuke nje ngimngaka ngimncane kanje ezokhuluma ngokuthi ubaba wafa senga-eda lokhu kwi-album kodwa nje kulezi ngoma lezi ngathi zizongena kubantu umsebenzi inkolo wethu ulibona kanjani i-artist okufanele usebenze nale ngomeni yini oqala uyihlole kuqala ukuthi lezongena kule ngoma mina bafo into engingakwazi ukuqoqa yanto bengilekse ngilalele yona ngela kanjani abanye abantu ibani basengiba into ezoba namajika lawo engisebenze kwenye ingoma kodwa ingafani ngenze kanjani so kwakithi before sikudedele sikubongele nemiliyoni osushayile manje mabengathi abantu manje lengoma bafuna ukuyifaka ukuthi siwele ngashone ngale 2027 ungathini wena mabengathi abantu bafisa ukuthi iye 2027 lengoma ungathini hayi ngingajabula kakhulu ukuthi sishayele phela bacele phela bancenga abantu bafaka 2027 ngale ngoma lapho ukuthi uyabancenga vele ingoma yabo yes ingoma nje khona thikhona vele yabona so uma ngabe uDecember lokho iyokwenza usho ukuthi wena u2027 uthasingene ngokuqala sakudlala wena oshoyo ayimi ngisho wena ocelayo baba yengafaki mina baba